Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje ku-algebra sizothi futhi sifunde ngesikali nokwazi ukuqhathanisa isikali ukuze sithole isisindo sethu esiyimfihlakalo futhi nesingasazi ukuthi isisindo saso singakanani. Namhlanje phambi kwethu kuvela nasi isikali. Isikali sethu sihlukile-ke namhlanje izisindo zethu leziya ezamabhokisi a-blue macala omabili esikali zimelwe u-y. Emhleni sesisebenzise o-x, sesisebenzise iphawu lombuzo noma i-question mark, kepha namhlanje phambi kwethu sisebenzisa u-y. Algebra-ke sisebenzisa ama-symbol ukuze singalahlekelwa yiloko esikwenzayo. Siphinde sibe nama-1 kilogram amancane macala omabili esikalini sethu. Nikhumbule-ke ukuthi okubalulekile nokusemqoka ukuthi sifune ukuthi labo y bethu bangakanani, futhi lokho sizokwenza phecelezi mathematically noma sizokwenza sisebenzisa i-algebra sisebenzisa ama-equations esizobe sizenzela wona namhlanje. Okusemqoka-ke ukuthi ngale sandleni sesinxele amabhokisi la amathathu nabo y laba abathathu balingana naloya y oyi-1 nalamabhokisi awu-7 angale esandleni sokudla. Ngizonikeza imizuzu ngenkathi ngicabanga ukuthi kahle kahle sizokwenzani. Phambi kwethu-ke sizobhala phansi ukuthi sinabo y abathathu, meaning okusho ukuthi 3y futhi kusandleni sesinxele sinamabhokisi amancane amathathu, singasho ukuthi ama-1 kilogram amathathu. Ngale sandleni sokudla sino y oyedwa, singasho ukuthi u-y noma u-1y, futhi kuphuma kithi ukuthi simbhala kanjani, singathi 1y noma sithi y nje kuphela, kepha manje sizothi u-y nje ngoba uyafana nokuthi u-y. Then futhi kena esandleni sokudla siyabona phambi kwethu ukuthi futhi sino 7 kilogram noma ama-1 kilogram awu-7 siyawabhala laphaya. Izisindo zethu siyazibona ukuthi ziyalingana macala omabili. Isikali sethu asehlanga futhi isikali sethu asikhuphukanga, silingana sime kahle. Kusho ukuthi okungale esandleni sesinxele kuyalingana nokungale esandleni sokudla. Kepha sifuna ukukuthola-ke ukuthi abo y laba u-y ngamunye isisindo sakhe singakanani na. Okumqoka-ke manje ukuthi yini manje esesizoyenza ngokwezibalo noma mathematical ukuze sikwazi ukuthi sithole inxazululo yethu le engaphambi kwethu noma esifuna ukwazi nesikubalayo namhlanje. Ngizonika nje imizuzwana ukuthi ngicabanga ukuthi singenzani. Omunye wenu mhlambe ngasho ukuthi kungani mhlambe singasusi lamabhokisi amancane ama-1 kilogram esandleni sokudla nasesandleni sesinxele. Nalokho kungasiza omunye wenu futhi angathi kungani mhlambe sisuse ibhokisi elilodwa u-y, lamabhokisi lawa ano-y esandleni sokudla nangale sisuse esandleni sesinxele. Nalokho-ke futhi kungasiza ekutholeni inxazululo yethu. Sizobhala-ke phansi i-equation yethu kanjena. Mase siqhubeka, mina nakhu-ke engifuna ukuthi sikwenze noma singaqala ngakho ukuthi sisuse abo y macala omabili. Kepha-ke nikhumbule ukuthi ku-algebra okwenze esandleni sokudla uyakwenza nasesandleni sesinxele. Sizokwenza sizosusa u-y esandleni sesinxele, sisusa u-y futhi ngale esandleni sokudla. Masiyibhala phansi esandleni sesinxele sethu sizothi u-y wethu sikhiphe u-y, sakhipha futhi no-y ngale esandleni sokudla. Esesisele ngakho-ke njengoba nibona ngaphambi kwethu ukuthi abo y wethu besesele ngabo noma impendulo yethu macala omabili ukuthi u-y usisusa wodwa esandleni sesinxele, sizosala manje ngabo y ababili. Ngifuna nje ipensela lethu sibhale esesisele ngabo esandleni sesinxele, sisele ngabo y ababili njengoba sesisuse loya y
oyedwa. Nikhumbule futhi usesenangaphezulu amabhokisi amancane amathathu asesekhona. Ngapha esandleni sesinxele khona sisusa u-Y, ukhansela u-Y phecelezi esisala ngakho asisenayo u-Y ngoba sekasukile u-Y omunye ususa omunye, sesisele nje kuphela ngalamabhokisi amancane awu-7 ebesinawo ekuqaleni masiqala inkulumo yethu. Sizoqhubeka-ke phambili, ukhumbule-ke siyenza i-step by step equation. Sizokwazi ukuthi siloko siyehla naso size sithole impendulo yethu. Isikali sethu-ke njengoba nani sibona okusemqoka ukuthi asilengi, asikhuphuki, asehli, sisalingana njengoba siqeda kubhala lesi step or noma lesi sigaba esiqeda kusibhala manje siyaqhubeka ngaso futhi. Sifuna ukuxazulula ukuthi esesisele ngakho kungakanani. Nawo sesisele ngakho manje ukuthi sisele ngabo Y abawu-2 ngapha esandleni sesinxele, bo-Y ababili naloya 3 loya. Esizokwenza-ke manje ukuthi njengoba sishilo ekuqaleni ukuthi singenzeka sisusa amabhokisi amancane or sisusa bo-Y, kepha manje esizokwenza futhi sesizosusa amabhokisi la amancane amathathu. Esizokwenza ngapha esandleni sesinxele sizohamba siyokwenza futhi nangale esandleni sokudla sisusa amabhokisi amathathu. So -3 sisusa u-3 mase sibala lapha u-3 loyana, uma ekhansela u-3 sisala ngobani? Sisala ngabo Y abawu-2 noma loya 2Y ngapha esandleni sesinxele. Masiya ngale esandleni sokudla, mase esandleni sokudla sethu sizoyenza futhi njengoba siyenzile ukuthi u-7 ukhipha u-3 kusala ngakhi? Kusala 4. 7 wethu masikhipha u-3 sisele ngangaki? Nga-4. Manje sesisele ngakho phambi kwethu isikali sethu siyalingana macala omabili, kusho ukuthi u-Y2 uyalingana no-4 wamabhokisi amancane. Asiphelelanga-ke lapho, sifuna futhi ukuthola kabanzi ukuthi njengoba manje nibona esikalini sethu ukuthi laphaya kusele abo-Y abawu-2 nangale kusele amabhokisi amancane awu-4. Esingakwenza-ke singamultiplya or noma singadivida, meaning okusho ukuthi singakwazi ukuthi sihlukanise emaphakathini ukuze sikwazi ukuthola impendulo yethu. Ngale sisele ngambili nangale sisele ngane. Esizokwenza ukuthi sihlukanise okukodwa kukokubili esinakho. Lapha sihlukanisa ibhokisi elilodwa siyalikhipha nangala amabhokisi njengoba sina-4, kusho ukuthi masiwahlukanisa sizohlukanisa awu-2 sisale ngawu-2. Siyabona-ke laphayana sizobhala i-equation yethu. I-equation yethu ime kanje: u-2Y masimhlukanisa no-2 ziyakhanselana noma ziyasusana kusala u-Y wethu. Kuphinde kulingane no-4 uma simsusa or noma simhlephula kabili kusala u-2. Kusho ukuthi u-Y ngamunye wethu kubo bonke abo-Y abalapha ngaphezulu, u-Y wethu umelwe u-2. Kusho ukuthi isikali sethu futhi siyalingana, asilengi futhi asehli macala omabili. U-Y u-Y umelwe u-2 njengoba sibona lapha enzansi. Engizokwenza manje nokubalulekile nakusemqoka futhi ukuthi algebra-ke le siyakwazi ukuthi sibuyele emuva sibone ukuthi isikali sethu kahle kahle ekucaleni besilingana kangakanani na macala omabili. Kuze sithole kahle sizokhuphuka siye lapha phezulu, sithathe irabha yethu sisule nje laphayana, qale phansi. Niyabona sisulile. Na ngifuna sikuqaphele ukuthi ukhumbule ukuthi u-Y ngamunye umele u-2. Ngakho-ke emabhokisini wethu lawaya angaphezulu lapha blue macala omabili wesikali ngizobhala u-2 abo-2 abo-3 na ngisathatha ipensela lami ngibhala u-2 no-2 no-2. U-2 uma umhlanganisa-ke namabhokisi amancane amathathu asinikeza u-9. 2
or maybe ngasho ukuthi u6 umhlanganisa no3 isinikeza ubani u9. Then ngale futhi u2 momhlanganisa no7 kusinikeza ubani kusinikeza u9. Siyathola ukuthi isikali sethu macala amabili siwu9 kilogram.